me cha jo gar ni mor aga da mor aga nyadu aga dodu mor modong che jo ne ga da akona ka misre abai ko beje misre pu me cha jo cheng madit ke cha jo gar matot ke cha jo nyal ke cha jo wut cha jo ngau du cha ka cha yen na to pu la da ma cha me ne ji me ko la bai ko ne ke media ngwa dia la ba ne beje bine bai da ko le je so min de lariye yenne de ko ne ta ka misre waraje ta ko shedun ta ko ngai mane daga libya ja shoi dun ta ko ngai ba tin ba lo ngalel chiengan deng chai bi me te ma lo ngalel ma balar kanal ke be cho ma de yene ti aka masir chire dun je shop ke stand ne cha nyo nyamina nan ci yede je ne wo ka ben ke telefon de dien nyamina nan ci liu ka sijin nyama tot ma kero nen ma mo gar nyal ma tot cha na ma sira ka sijin ke che bila jen kara te ga ni ti ngwan ti cha na ka ma sira ma ta de fan ka dun warga na ta fa bunare dola ni na china kairar ne wo ba woro gorpin kwal naro te chang mi je ka masir tele malorode so tele mede malak awu na misra gwa amana libyano biram ko jal ko ko de tira ma marjona ne jinna gwa ya no titin ka misra ka gwa libya ka gwa ni raje wala kuidu yon dol kene ngwana ka dong ka man chuo mane ye ko bo ma lojun ko nuara ba chonga yekel bo ma lojun ko nuara ba chonga yekel sine ngai choi du ma yenen ti alwa ngai ko ye ta panje ngai wo ti alwa cha ngai ga ti nyin wan cha phung lo un ti nyin wan cha yen man nyin wan cha yen cha ra le yen ba kwin ne gwa gan ka cha yen ga ga do ko ro dien ma te gar ma ton me ada ka jene che che wala ka che luin jau ka cha ba ka daro an che ka ga da mo na gar ma do ti ro gan ma ne chang don ko yenen gwan de ro gor kontin don ko yenen gwan de ro gor piu don cha ga na ka chang ka ba wala ba luin jau ka dong che bu luin jau I still remember in my life, but a sad story. But I still remember in my life a sad story, but I still remember it. One time, share kwen ka book. Take a did memodit la gugnor nan. Ba cholo gug ka tujikan, ba chol ka toran ma kukunor. Ba cholo kukunor ka tok pangak, ba cholo gug ka tuk jikan guk che gen ko major to wona ma chana tu da jana kan aish guk che gen we gora kwan te ga din tiena ga dang dok tin tiena che ka ban kan net che ka ban ka de duela mina ne ta wijal te ga che ka ban tin ala bo jen we gor ka kwan madara wai cham ka da ga ka non kwan ti tunga ti kwam ka ga so jawo we gorga kwan daro gor kwan madara sham kada gat ka non kwan chawaje ane ko la kafke gugna ken kafke ko kora ken sejen chawaje chakaf chana gar wona metaka liman yen ko kan taka gokti bila par ka bangat ka taka fain di bigien ka ba pai ka kwem ka ga din tiena kwai ka gwande kon je tinaken to ka takanet to ka tare duelen mo anwa chi ka liure duelen ko lief ka mandien bi mandien ben abaka non kon ka tela mandien ba mandien te lifa dien mo nga katam mandien te lifa dien ka taka lifa mandien bi mandien na balunjo e wo mandien na chawa ka songo mi change ka no mandien na chaka me che kwena history mo sad story kon me kwena la kavne gugna kaf ke chaba ke ba ngulel I was feeling sad ko dong te gukel me kaf ka dong sigat ke sigla victim na kai gat ke sigdo la bret ka dong sigliu ko ga yaman die na chekaf ko la ndor ko na kwene rezola ka sometime ko la na ngwa ko na la kwene run ke ne mola la kwi mi ndo to jawde that's why ka masira de pan te ne di ngwande cha yan
وران كجويد مونا جن كيلا كمصر جاو كف جاو كونغلوا كتير رانده تيجا دول ما يكمل مونغر جاو جنا وعار كمصر جاو كف كتير رانده ما بيلون بليولوا تيجا رام جاو كف كتير وقوم ما بيج توني باين جانه كويين كاسو سودان كيلجيه tega ne di ci wociran ci na da kan daw Sudan ci na da barkan daw Sudan ne dan ne de nga ka northern Sudan ci ko ring tu gwamrin ka so Sudan ci gari ka northern Sudan rana ci ri ka Misir ran dong bar ba balet ka Misir ba gar ka lo ka bar lo ka Misir ba la dor ka dama bat ka dong cha ka ka tira rarar tira mata ka America tira mata ka Australia tira mata ka Canada tira mar ka je ka cha ka ta de fan ku tere ti gen we ka loje ko jen tira jara lakin kon ngai ko ji ta ko choydu cha ko ling ka cha ko choydu cha ko ngas ko the same zuru to da den we ka de we ka ne ngande ngarun ka ne mo da den da we ka che zuru ram kel mati lo anyi mar ka da mar ka ko ji farwe ken je te mi to ka ji wo de te ne chung ne ga ji kel ka pal ka te ne ko ke wona ne ba ye ku ba kam ne ba ye ku ba ga ja ka wona ne bi ka barar ka binaje ide de kon tialo aka Misir ka wanda kon tialo aka Libya pal ko ne chang ku idun especially ngan pal ne chang ku idun ku ko wona ne cha cholo ngum wa wa cha de jo mu jala ono ko nga je ri nan tiatin ka so Sudan wona ran ko baro do lon ka baro wuji jil baro lo je gwa ma go amado ro jetin chere ka jen google are ye kay na la ye mi ci jien a jena we gar ko gor kon kar la lunjo mo nga ka tam ka lunjo ko we gor gar ka kon mo nga ka tam so ka Masir ngas ko ye an wo chu yen ngas ko ye wo chu yen ka Libya social ko da rawti long chu yen tin ngai ne ye kwa Uganda ku pal ka kam na de na purtin kwa Ethiopia pal ka kam na de na purtin kwa Sudan pal dong da ta yo min de lar ba ta gwasti tran tin chang na yo mi lo ngal na ka dwala ko ba ka yen ji mo se du ba writing ka ba address kamu wawu beja wa DC ken korpa para de wa dwe na ma de on kalar ke li na gara ne di kon ne ko che ke musiera ken cerga ka kayeme kay mi jien bela risori me ka wa la je lo je la ngai je mi la risori mo bu mi ke ne la ngai je la to ko bugge ide je wa gar ka gor kon chala wo ka ne di kon che ga ban tin ka ga ne ja den te tin ko ga je du ngai ga ja den te ga tin ba de dong de ko no ngaran ba cha ja den te ga tin cha ngai chi ga de to shi kala victim na ti wo shi mandia na we gor ka kwan so min de lariye ngas ko shoydun ne kon ti aka Libya mane kon ti aka Masir ngas ko shoydun kon tane kon ti ku ne ke ni kun ka mi ti aka ne shoydun kon ne ngan ja man do le ko te ka Greek do le ko ante ko ne show Greek de chawo yen ba chungne ti ke man te ko ne chawo yen Greek mo ka tam ja yen ko Europe manu wande ko na yen ka tin jena di alka Europe ti ko le cha karar kam dong mane ka chara la mu gede shungne ke yekel bara mo ko re ko rade shine da chonga jikel mangi roti gede kula wo nyinga na ka ma ya kwang no ne chene goro bine waitin la kira mana na wanda jen ko de ro lon ka chiwo perere ka shine da wona ne ati bai mare de di konti goro ma shaka na goro na ma go abat kar ma ka kira ma go akar ya waje ba pe wona chabe walong ko mine ne ka ciga waka to shi da ga 10 minutes ashar da gai karodiyan da ga to jalafna arehna waqfin معكم انتوا ناس في مصر والناس والشباب في ليبيا اننا واقفين معكم بنعرف الظروف الدونيتم بنعرف الظروف اشالكم من جنوب السودان بنعرف الظروف اللي انتوا مارين بو مريتوا باتجاه بتاعت تشاد ومشيتوا لحد وصلتوا لحد ليبيا ومريتوا بممرات وصلتوا من السودان من الجنوب لحد السودان لحد مصر وفي ناس كانوا في السودان القديم وايام الحرب لقاهم في الشمال واحدين كانوا في عبرة في شندي في الدمازين في الربك في الرنج الناس قاعدين هناك فالناس دي الظروف مر بهم والظروف لقاهم قام نزهوا او جروا بعرب البسيط قاموا فاتوا او نزهوا لمصر فاتوا مصر لما وصلوا لمصر
لما وصل لمصر الواحد بيتمنى، بيقول لو وصل في مصر او لو خش مصر ممكن هيمشي يلقى له شغل بتاع يوميات، او بيلقى له شغل بتاعت بيوت، شغل بتاع اعمال الحره اللي هو هنا في امريكا بيقول له هاوس كيبنج، اللي هو غسيل ملابس، غسيل البيت ونظافه، الحاجات دي كلها. الواحد بيقول ممكن هيلقى له شغل نظافه عشان يقدر يمشي اموره. لكن قلبت الامور، المصريين اخذوها بطريقه ثانيه، انه السودانيين او الجنوبيين نزحوا لمصر، يعني يحتلوا مصر او شالوا شغلانيتهم او نازل بيو كتار في مصر، ودارين ياخذوا ديسادفانتج عنهم، يسجنوهم وبيطلعوا كلاوي بتاع الناس وبيقتلوا ناس. فعرفت انه ناس كثير هسه في السجون بتاع مصر، بيموتوا في مصر كل يوم وفي السجون بتاع مصر. وكان المصريين برضه يتكلموا فوقه، المصريين كانوا يتكلموا دي فيديوهات، المصريين كانوا يتكلموا فوقه بيقولوا انه حرام عليكم يا اخوان المصريين تعاملوا اخوانكم السودانيين والجنوبيين بالطريقه ده. لكن الانسان الضعيف بيقول الود زول ده هناك شنو؟ الزول ده كيف وصل هناك؟ لكن لا، الود الزول ده في بلد ده ظروف. مصر ما فوق هروبات، مصر ما فوق ظروف، ومصر ممكن ما هيمر بظروف، ممكن ما هيمر بهروبات. لكن الناس اللي جوكم في مصر ديل جوكم من اجل الظروف بتاعت الحرب. الجاب سودانيين في مصر والجنوبيين في مصر ده هروبات، ما انه الجنوبيين جايين مصر نزاهه، جايين هروبات. الواحد عارف عشان يمشي يشتغل في مصر، زي ما كل لاجئ بيجي في امريكا، بيجي كندا، بيجي استراليا، اللجوء الواحد بيمشي يشوف ممكن الحته ده يكون احسن. فهم كان بيحسوا بانه مصر هيكون امان. اي واحد بيحس انه ما دام هو جار من الجهنم، جهنم الحرب او جهيم الحرب بعرب الفصحى، واحد جاري من جهيم الحرب، انه ينزح لمكان امن، اتضح انه الزول نزح لأسوأ من جهيم الحرب اللي هو كان قاعد منه. الواحد مشى لأسوأ من الجهيم اللي هو كان قاعد منه. فانا بقول لاخواننا الجنوبيين من كل الاطراف والسودانيين عامه، انه عرفنا اصواتكم، شفنا صوركم، صور المعامله البشعه اللي بعملوكم بها في ليبيا، المعامله البشعه اللي بعملوكم بها في مصر. احنا عارفين ان ده ظروف، احنا ما شايفينه انه ده مشكله بتاعت بيرسونال، او هنا ما شايفينه ده مشكله بتاعتكم، لكن ده مشكله بتاعت الزول. في بيت فتاه يعني صغيرة ماتت في السجون بتاع مصر، ما واحدة براها، كتار من الجنوبيين ماتوا في السجون بتاع مصر بموضوع بتاع أوراق بتاع إقامة بس. والزول ده نازل من الحرب، الزول ده نازل من الحرب. أنت المفروض تعرف إنه زول الحرب الزول اللي عنده قروش ما ده يدفع إقامة. فرق بين نفرين دول. في زول اللي عنده مكان بيقدر يدفع إقامته، والناس بتاعت الحرب. الناس بترهب حتى اليون، المفروض مصر تتكلم يون يا يون يا عامل ناس ده معسكر زي ما في اثيوبيا. الاثيوبيين ما قدروا، الاثيوبيين يا مصريين، الاثيوبيين ما قدروا عشان يسكنوا الافارقه كله، الجنوبيين والروانديين والتنزانيين ما يسكنوهم جوا عاصمه الاثيوبيه في اديس ابابا، عملوا لهم معسكرات برا. دي سيم ثينج في تنزانيا، دي سيم ثينج في كينيا، دي سيم ثينج في يوغندا. في ناس نزعوا من الحرب في كونغو، الناس لما نزعوا مش عملوا لهم معسكرات. هسه معسكر في كينيا، المعسكرات النازحين في كينيا، المعسكرات النازحين في كينيا فيه النازحين، فيه من كل القبائل، من كل اجناس بتاعت الافارقه اللي عندهم حروبات. فممكن مصر بطريقه بسيطه، ممكن مصر يعمل معسكر بتاعت اللاجئين ويسجلهم ويقود المعسكر اللاجئين ده في حدود بين السودان ومصر. يعني يفتحوا معسكر كامل يخش الناس، يخشهم من جوا قاهره، جوا اسكندريه، يخشهم يمشي يقودهم في شنو في الحدود، ويفتح معسكر ويقول لليون يا هذا المعسكر انا فتحت المعسكر ده للاجئين. انت لو دار لاجئين دي تساعد اللاجئين، ساعدهم هنا ما يجونوا في جوا مصر. انا ما عايزهم في جوا عاصمه، انا ما عايزهم في جوا عاصمه. خليه افتح لهم، وانا هتكلم في الكلام ده كتير، هتكلم في الكلام ده كتير بعربي. يا اخي الناس ده عامل لهم معسكر زي ما اثيوبيا عمل مع سوريا 4 معسكرات. اصلا ما في كتير مش عادي ذاته، ناس ما ماشي اديس ابابا، في اديس ابابا ما في زول ماشي فوق. فيا مصريين عليكم الله، كلمة حكومة مصرية
يشيل السودانيين والجنوبيين والناس اللاجئين الكل جو مصر، المسجلين لاجئين واللاجئ ما مسجل يخطهم في الحدود، خطهم في أسوان، خطهم في وين، خطهم في الشلالات، افتح لهم معسكر هناك وخليهم في المعسكر هناك، واقفل لهم المعسكر، اعمل لهم المعسكر وخليهم يسكنوا في المعسكر لحد ما بلدهم يكون فيه سلام، بيرجعوا السودان، اللي بيرجع السودان بيرجع زول، بيرجع جنوب في جنوب. افتح لهم معسكر بدل ما تقتلهم جوا مصر وتسجنهم كل يوم وتدقهم وتهينهم، يا اخي افتح لهم معسكرات. افتح لهم معسكرات. My message to Egyptian government, please, to the Egyptian government and the Egyptian people, those people who are departure or run away from the war, or people who are immigrant to your country because of war, especially Sudan and South Sudan. They said have a war in Sudan and South Sudan. So please, Egyptian, if you guys did these things, a favor to South Sudanese and Sudan, maybe this favor one day they will return it back to you. If you give them a favor, take them and open a base for immigrants, like put them in a camp, offer a camp for them in a border, put them in a border between between Egypt and Sudan. You just open a big camp, and put them in a camp, which is a migrant camp, put them over there, and then tell the UN or tell the migration, those people, they cannot live in Cairo, or they cannot live in Alexander, or they cannot live anywhere. So those people, I want them to be in a border here, and then the UN will take care of them if it's not the UN, because they have their name in the UN too. So you just move them from Cairo, and instead of killing them, and put them in a prison, and beat them, you're not going to benefit from it. Because whatever you do to people, one day they will die to you. You think Egypt is not a heaven. Egypt in Africa. Maybe anything can happen to Egypt one day. One day anything can happen to Egypt. You will be a migrant somewhere. You will be a refugee somewhere. So please, those refugees who are refugees of the war, who was before, please, can you just go up the camp for them? Like they have the camp in Gaza, they have camp. You see, even Israel, they have a camp for the Palestine. Why you don't open a camp to South Sudanese and put them in a camp? Because you don't want them in the capital city. You don't. And better for you beat them and you kill them and you put them in a prison for no reason. Just put them in a camp because they don't have no document. You don't know them. They are aliens. They don't have no document. You don't know their real names. Maybe they don't know their real names. You don't know them. You see them like someone who don't have no visa. They don't have nothing at all. Yeah, put them in a border, open a big camp for them, put them in a border. Tell the UN I will put those people in a border. I don't need them in the capital city in Egypt. I don't need them in Cairo. I don't need them in Alexander. I just need them in the border. The UN will give them a camp or give them a land in Egypt and then open that land for them and let them be a migrant down there, let them stay down there. Be better than killing them and put them in prison for no reason. So that's my message to the Egyptian government. Please, if anybody get my message, share this message to the Egyptian government. Let them take all those people who are in Egypt and open a camp for them. And better than killing them, better than put them in prison for no reason, better than dying in the prison because somebody don't have no somebody. Somebody but don't have no cousin outside. Somebody don't have anybody. So he's just by himself. He just run away from war. So please, Egyptian government, I have just a little message, but I'll continue to advocate for the African who are, or South Sudanese and Sudanese who are in Egypt suffering, and I don't want you to take disadvantage on them, please. They run away from war, and they come to the country for looking for the peaceful place. Then I come to the country to take your country. They're looking for a peaceful place, and they're coming from war. Some of them are traumatized. Some of them are even, they took all what they have in the wartime.
Some of them lost everything, lost their house, lost their financial. Some of them are, I want you to take this one seriously, Egyptian government, please. So this is my message. Again, Nibalara Wanamo, Balano, Kubusia, no Jabanalo, we need a Pataco master, Jaka, Cupboard or run out, Chivita master. But don't they you and Badana, which were master here, that a master there, you not choose one of the master. Hey, you are done up. The Chimcha Lumber Camadana, Tana, Australia, Tana, Tana, they cannot did it. But could not come to that when I had it. Didn't know it almost. So, Mulu Rode, put open the advocate. They were thrown arm with the banana, like a white Kaka. Then I'm a master. Thanks to God bless you. God bless you. Put for it. The girl and the Sarah for the end. And then such a buffalo. But still, the point that is the point that having the unlock. Then you tell you let me know what the other is. Just you let me out of the so, get it at a while. The power of the bike was a good way, make Yaraka Palab, Kiluagre, and Wapuria, Yaraka Palab, and Kiluagre, and Kiana Billing of Wago water, and a panic. Rabia Yorga Balamo.